fatalo fatu le ne fiafi le sofa manu malo Yesu Kristo ele pa ia male malo le tato maftanga e la to umolo fai ona maua maia ia le nei fa salalonga i lungole tpenga te failangi talo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo malo so fo manuia apito se fatalo fai sunga fa fenga ma fa le tua o lo fa pena fa le manu i so se va en on nei ke lope ia fatalo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo malo so fo manuia la sunga mal factua ia me se foi no faialo ia fatalo fatu foi ia to umalavo o lo fa pena ona mata mai so se va en le nilo lang fatalo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo ia me se foi le sunga l'apostolo to utalo li ia me se pa ia la silasio le maftanga la inga faifi au sinia le worship center worldwide ia mo so se fa fenga inga mo fai o mau mai ni fa salonga fa talo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo ia fi foi le fi fa talo fatu le sunga ia po Semau ia wa fai o no mau le maftanga i fi el tato maftanga ia tenen foi le no sunga Mateo ma le factua ya Rachel ia mesel pa ia la inga Missionaries ia to o lo ngalu i South Africa ia mesel foi tato Missionaries na malanga atu le Ecclesia God of all grace le sunga ya Pastor Cooper ia ma le Ecclesia o kilani nei Otahuhu ma lor se fo manuia va tai foi wa ia fia lava e va ia tu i lo to ngalu nga lo fatino ia vi ia le swa fo le li ma lor se fo manuia ia lo sunga po se mau e sa fa talo fai ne fiaf ya ia le ri e te tulungo le wa mapu mai mau te malawa ia le patas tamasali ingal ia mau lunga su tatu tunu sa fitai tunga wa fe nga ngai le uta malitai sai foi mestipo ia fa filo ai ma fa popo toi foi fa filo ia tuali sungali fa fe ngai ia pasta Sepiliano Paulo te tai tatu Polokalame ia awale mai mo fa fonga mai o so tatu tunu mai lava mo tele se ia pa ia mo ngai te nane foi ia la foi ngal venga te tofia le tua sunga i fa fe ngai ngamu tu tua ia olo no pia i ma fa fa le malu i fi anga te tas ia ono le fina ngalo pa ia o tatu tua malo faiva fa malo le tawa tai pa talo pa to sunga i Missionaries Africa i saute ia tenen foi lo sunga fa fe ngai nga Mateo mo fa tua ya Rachel ia me se foi le lo la inga Missionaries tenen foi ia sunga i le malanga foi malanga tu ya te ronei ia pe una tatu ma futai lungo pe nga ngalo e ni fiafi vi ia le tu ne ya no mata vi ia ma lor se fo manuia ia le tatu fa fonga le Polokalame nei o fa ina le why mission why now le ale mafuanga o te tawai na fai ngalo nga fa Missionaries ia la fo le me o tawai o na fatino le taimile nei ele te fa talo fa tuene Polokalame ele pa ia le tato o fa fonga ia le la tato wanga i lo tato Polokalame nei fiafi lo sunga se mau le ulua i Missionaries lava na sauna fio mai le lolo ia o Yesu Kristo amen o ia o le ulua i Missionaries na awina mai e le atua i le langi e sau le lalo langi ia ale fisidi lale ala le mea le ona tato te tau na tato o hoi tato ia pe ona fio mai Yesu le lalo langi fatino le ngalo fa Missionaries le lalo langi o le fisidi la ala le mea le ona tau hoi tato o tato o e sau noi le ulu i Missionaries sa pio mai le lang o mapo ko le tala Paulo ya Filipi fa mai wa fa ma wa la loa o ia te ia la no winga e le fa pe o le na tau to fia tu e fio mai he offered himself na ofwa ia a fio mai ina o sila mai le tua qua ko ke le au le lore fe so le la le mo la e sa no ile me te ta wo ta tu ia la nga ole au nga o te le ni fa mo man ni Polokalame ina ia lu i tawina
to e langa ia ma to e fafangu fina ngalo ai me se foi le fa mo mo le o ke sian ina ia tatu to e tepa i le mafu anga na leina tu ua e ke riso le langi ma le ma le no foari i olon tama ai fio mai ona o le alofa ia tatu e fa pena foi la me tau na una ia i tatu tangata tau no tatu wo a fa wa fio mai le tua le tupu ma le o ai tatu te no e tatu wo winga la e tau na tatu wo e vala au tangata e o mai na ia ifo ia i ova o le na pei le langi ma le langi o tatu nam ta fa yo tatu te o ina ia au mai tanga so ina mai le langi le o e se me ko ifo ia ifo le atu le o tatu ifo ia yo where God is not known, people will not worship God. O winga la e te tau ana o tatou da ia whae noa le tua. Ina ia ifa hoi e ila. So we must make people love God. Winga te tau na tatou whaia tatou o e tau mu whai. E whaasino tangate, ina ia latou alo lofa i le atua. A wai alo lofa lo tangate i le atua. Ifo lo i le atua. E le aia se si mea. Le aia se si mea. O le au ngā lava ngā au te maa whaavai mautu po ina e te tau o nā sai o se soifu. Ina ia iai le alofa le ua o le alofa e una iai me umai te Yes. So nations of the world will not worship God until they know God. E le mwhai nei fu. La wape no kono pai. E ala ngā ipo. Ina o iai le malam. Au nā malam. E ta tau na iai se alo whaasa. Tau na iai se alo. O le emphasis la po le whama mafa o le Great Commission. O le usitai leo tangata e o. A ta ulole o. Ia longo winga o. You're leaving your comfort zone. Wave ese me wa wes. Tulo wa inga. Tulo nuu tangata ulo nuu. Ayo. Tulo me ngai ke pia fai. Ai ale fai le me le pia ile tu. Yo. Me wa le longo na ile nga fa fitai le fi nei. Ya ona o tata la no ne le mene o leo. E ai pe o le ala o mo le no matango fi ne fi. Ya tato te fa tala no ai foi sunga missionary. Le sunga fa fenga ya Mateo ma Rachel. Ya me se ya missionary lo ngana no. Ya me se foi missionary to se puru ya na watu nei. A short term. Le now by the God of all grace ya o lo ngana no fa tesibo. Ma nei la le mo tato ma tanga le. Ai le la se tato pe siria tu ya la to le no. Le wa fa tino le le commission ya. Yo. Me wala le fa ftai ne fi fa ta lo fa tu ai e la sunga fa fe nga Mateo ya mis fon fa tu ya Rachel ya mal pa ia la inga missionary both missionary lo nga lu o ya me se missionary ya to fulu na malanga tu nei for short term missions mi ya le my God of all grace fa ftai ya fa sunga fa fe nga ya kupa wai pe wata o te tilo fo ile loto sia au au e le fia usita ia telo le mele o le ala o tato talo no ile ve fine le mele ya vele ya fia fatalo pa lo ia to ile sunga fa fenga Mateo ya mese pa ia la inga missionary po fia missionary lo ngalui o ya mese tato missionary no mlanga tu ne to sfulu ya fatalo pa ne fia fi wa mole neva no ya sa no ia o tele ngai fisiri e fia tu inatu tu la no le ya me sa fatalo fa la sunga fa fenga ya me se fo ia la inga missionary Sono folto ma solo mal folto ya to mal folto por lo se continua ya la villa e a vale e cale sia worship center fatalo pat fo de suma pasta kupa e mal folto rowena e ona lo ya fo ia suma missionary malanga mai de cale sia call of all praise my New Zealand ya fatalo fa mo fo va ni ne pa no proclame so fa Yesu ya vrato tu lava no alea Mateo ho lele ele ngata fa pupu mai ale fa talo fa mai
tato missionary ia me se sa si va nga na malanga atu se ava no ko le fa pu mai ia po ai no swafa o fele la fanga te suma ia i me sa mo ia male se me fo wa faali atu le tua po ngi revelation wa va tu le tua ele nei te mi o to ngalu e ina tato ngalu nga ita ele mission station in South Africa. Ya, fa mulmolo sunga mate yo fa solo mo yel tato va nga na fa mulmolo. Ya whaperai atu I sunga taitai, pasta sepi ia mai sunga po, pasta po ia olo ngō weta, pasta weta ia olo ngō whanga o ema, e lo tila a au tamai sau mai whanebau, e mafuanga voi la usau ia whanga ina la ola, I le foundation alia leta o le koe commission. Ta tono ai ma lau whamaoni o kalwena lava na pai foi na tawana whamua I le totono e kalisia o me voi na o usau ai nei e whauau, e ngalwenga I o I nation to nation. Ia, o te whamtaranga pupu lava na whautai lava. Malo. Soy como Rio Suma y José Meia, solo Suma Pastor Sepi y por director de Worldwide Mission y Worship Center, Worldwide, y solo Suma Pastor Semau, Malo, Usai, Pastor Tapatai. It's good to see you guys again, Malo, Lava, de Malo de Tua. Olo ungo o masoloma frontiera en Chile, Pastor Yamu Sauton, o te sau mai le nuku nata pia le vale I nuku po I lata pa le kupa ia sa vai al fanga ia vi ele tu reino se pejam ia ina fo le tu ole mafuanga ia ole suta sanga lua I la le ministry tato ngabena functionary worldwide mission ia o isa moa under apostle William. We really missed our the man of God. Ya ai ole loa fe suma lima ya na kala au ia tua I le ara suma fa fenganga pastor grupo ya pangalua I le God for Grace Ministry ya ai na fa wa ai fa wa pe le na ngoma fa missionary ai ole loa fe asta su tau sama malanga I mele wa le fa tua ma nei I Indonesia ya ina sa to le tua lo to mo Africa ya ma fa tari te le tua ia pia wharongo atu nei aso I le manino I le Koe Commission e ao tatou atu e whaino umalama masoo ia lea na whatanua I le tua le meeting nei ia leo mafuaina I Afrika nei pamia tere le tua paenga tua Polokalame. No. Ia le ri. Mai mula no patalo patsu I le sunga papengaina. Yo sunga papengaina malole soifua malole la hima o lo wingoa o ilei o te tau me le lalafanga I Samoa I Siusenga a le sa matau ma le pa o se fifianga tili o le o se fifianga tili lo ni tangata ia o mapaya ma whaangalo nei ola e au nai le atua malana ngadwenga ta whaila mo le anoa. Thank you for the opportunity. Greetings, Pastor Paul, Pastor Stippy. Yeah, my name is Urshalina Sasa. My villages are Halleluiah and Asiu. My reason for accepting this call for mission is there is so much wisdom that I've seen online from the team here in Boksburg North, and I knew that God had a revelation for me here. I am so blessed already being here, and I know there's more for us to learn. But yeah, thank you for the opportunity. God bless. Hello. Thank you, Pastor Sippy and Pastor Paul, for the opportunity to speak. My name is Pena Simple Fui. My parents are Kupa Fui and Rowena Fui from Savaya and Vaivasi. And the reason I've come on this mission is because God has called me. I came to find my purpose, and I realized my purpose was chasing after God's heart. So for you, Amen.
Ia, o suina o si misionare mai le ekalesia New Zealand, Colorful Grace, le ufai lato masui o le lato o malanga fo i Polokalame, le tai amalanga ni Paulo. Ia malo la faafetai fefia le agagai faalogologo atu foʻi le i mea ua faia i le atua ia me se foʻi o le lagona i le galuega faamisionari ia na o lau fesili faamolemole tatou auso lena malaga atu o la se mea ua faali atu e le atua i loutou taunuu atu ia ma faapena foʻi ona outou galulue inā i vai aso nei na outou malaga atu ai la sa outou tilo i le lumanaʻi ma le galuega faamisionari ina ua outou tilo walau outou taunuu atu outou galulue nei i totonu o le fio loloo galulue ai misionari ina le a sa outou tilo la se faaliga ua avatu e le atua Astagfirullah lo sunga fafenga pasta o se o me monia mo te minila vai e le mafai upu o tangata o tau whamatala i le mea ua tupu i o mātou loto le taimini tau lava le aso o mua na mātou so sorry ria mātou tanu mai ai mauni ai le winga tonu le fatu o le atua ia pio na tātou a mataina ni te au le Great Commission. Ma le whātanunga na whai mai e su tātou te ua e whātinu. Ina ua mātou taununga mai. I o le telo taimi sa mātou whaalongolonga i Polokalame One Mission, why now? Ia pina na whaalonga. A o lea ua whaamaunia. Ina ua mātou taununga mai nei. O le mea moni ua toa whaamaunia le upo Yesu e tele le saito e fia seisele ia. A ua matua lai titi lava ia le au whai ngā ruenga. Na ua mata i le afo i le maruenga le sumai a pasamenti ma whare tua ma sumai misionare ro iei i ne e langona le mafatia le loto langona le tae o le loto i lato mola tuna atu i le tua ona e te le a Felika e le te tei lava ona i tangata a wina mai o le moni lava o te toa i o mātou loto e mana o lia ma tau sanga fo i lea o lea mātou te taro ai ia iai ni fita toa mani tangata e whai patu i le atu. Ia wha te tele ina i le tino keriso, ina ia ngaki mai. E le ngato Afrika atu nuku mo lolang, ina ia lawe ina tangata reilo roa. Tene tangata mativa, tene tangata fia ai, tene tangata fia feinu, tene tangata aisi, tene tangata leini whale, leini ai. Peta ian, e le lawa i ato ni, e whapena ona whatino ina, le fulfio ina, o le Great Commission, go and make disciples. No. Praise the Lord. Mole le siva engol tato o malanga atu e tato ai se va no mole sa no mai ai no sunga Mateo. Thank you for the opportunity, Pastor, and thank you for the question. What I've noticed as someone serving in the youth is that it is not as scary as what it seems. It's an opportunity. Thanks to Pastor Matthew, he's really trained us and shown us that it is not as difficult as it seems. It's very easy. The people of South Africa, they're very welcoming. It's easy for them to welcome us and talk to us. And I think for us as young missionaries, it's a really good training field for us. We can approach these people who are willing to talk about God with us. We can talk to them about salvation, and they're very open to it. I think my input is that we really need workers in the field, as Pastor Saulo said. The field is plenty, there's not enough workers. And that's what I want to take away from this mission, is that we really need more workers, because the team here in South Africa, there's only so few of them, but if only there were more hands, I think the mission would be so much more easier. Malo, yeah. Tunga pape nei tonga mas tatu le fini e sa o tatu wa na wa matur sile a o matur sento a le ini o te ni au final benga my coming on this mission or my inga mati serve on Indonesia I've titled le tu pa pula pula o tanga te na benga ini e also lavele no fa no noa o no ngal wenga
Yela mena mai le tolo loto lo pule le unity. Wa whanga ta tolu pula apostolo Paulo e whapea o ministry to tonu le kalesia. E whapea tasi tino. Le ai, it's a holistic. And it saddens me in a way, e mo in lava o le worship center le tutu nei. Avo fia o sau le matutu fata se tasi lava tino o tino ale Yesu. E anu o sau noi nei. Yeah, mo le missionary lava na. I'm privileged to serve against these guys, o au e se bola o ekalesia, malau whanau e whai le whale, but to be here is to serve God. To be an ambassador, ma fua ilo ola ia whai o ma whai ta inga lo whanau malu ainga. Wa whamele upu ia o Jerusalema, Judea, Samaria. If it's not happening in our homes, it can never happen. That's why we cannot live the life of missionary, because it's not being engraved, the foundation within our church and our families. Ia whaptai lava mo le noa. Ma lo whaptai. A mo le ama te pe fan fa solo I fol tatu au malanga. E na missionary na malanga atu. Pasal mo le ano, ma ole sa mo na matutang lumayan. Ta baaya le fia ma le sangi mai o tangata. Olea o langona ya le loto fia. A mata le ita pena mai. Ta yaile langona fefe. Ta yaile le mata po I tele po ni se tangata ta pai mai. Ai se a o to roi Afrika. Ai o te papai le tua. Ona le nei ama noa. O le tele taimi e mata baia le lava o lima po I tonu nei I le theory Afrika. E le tai lava ia Missionaries. Pea na sanoa ia tai I le taimu mawai. E le o lava ia Missionaries. E le o lava le openga wenga. O te le saito. Ai o le si tu o le vaia le ngā lue whaasasio Missionaries ma tua whaleanganga I nei le theory Afrika. Whamanuia ina I mātua le mātua mai I le upulele unity. Ele o vaia se tutulanga I ekalesia lo tato awai ai. Ese ai vaia le tasi lava le atua le tate pai ele ngā luenga. Owa o le atua o ia le pele ia te ia nganga e whaatau mai nganga. Ia lato maua le ola whaabag. Whaatai ma lava noa. Ma lo whaptai. A mo le ma te fa solo I fol tatu au malanga. Pa solo mai ia. Just 1 week, that's The things I've noticed on the field or looking at people, I see that there is poverty, there is suffering. Some people, they walk around with no shoes. Some people have dirty clothes. But I noticed that people are hungry for Jesus. You look at them, we ask them this question, do you know Jesus? And they say, yes, I do, but they don't know that the only way to heaven is to accept Jesus as your Lord and Savior. So what our job on the mission is what we do is to plant the seed in their heart, and then we let the Holy Spirit do the rest. And that's our job on the mission. This is the Great Commission, to show people that Jesus loves them, and the only way to find peace, to find true joy is in Jesus Christ and accepting Him as our Lord and Savior. You know, as it says, Jesus is the way, the truth, and the life. And that's what I've been reminded of. There's so many blessings that I've seen on the field. And yeah, so Yesu, amen. Hello. Alo. E pa solo I fol kako au malanga fa pol pole. La se mea o whai ele atua lo roto. La wai se mea o e vava ai fa solo I fol tatu au malanga fa pol mole ama tayo. Amen. Yeah, Olo ingo Melissa Sata. Tele Ka sino mana. Ya, sauno mai.
Tayo pe ia ngai le lo nga tu fa mole. Tayo pe ia ngai le lo na tu fa mole. Ma tayo le lo ngona tu fa mole. Matayo, famolmole, eleo lango natu. Natu. Eleo lango natu, leo tou famolmole. Something is all right. You're going to mute la ko. Natu Mateo. Eleo lango natu o tou. Eleo lango na o tou. We can't hear you. Yeah. Yeah. Yeah, sound no mic. Are traveling to South Africa to serve God, spread His gospel. Something that God has blessed me with was just being able to see the amount of people that want to accept Christ, who are willing to give their life to Christ and to be able to serve God. To be able to serve God just throughout the many things that they do. Seeing the amount of children who are also willing to serve God at their very young age, it's a blessing to see the amount of kids who are willing to serve God. And yeah, that's so for me. Amen. Amen. Sound no mic. My name is Leah Letiali. I am 36. The reason why I came to mission is because I love God, and not only that, I want to serve. One of the things I noticed when I came here is that, like everyone has said, there's only a few missionaries here, and there's many more that is needed. The people of South Africa are very welcoming, but the poverty here is very real. The struggle here is very real. We have met a lot of people who have run on drugs, who have HIV, who have nothing basically. And the missionaries and Pastor Matthew and his wife that serve here do great work with outreaches, open airs, and cell groups and church services. And every time they have a program, there's always a feeding scheme where there's a lot of people, they appreciate the little things. E ole Palawa back home in Palawa in New Zealand, but here I got an opportunity to go and see the Bread Run. I have also posted this on Facebook, and e kaufao Palawa. E si Africa e komo, that they try and grab bread and rips, but they still take it. And it's just a big eye opener that not to take things for granted back home, but yeah, looking forward to serving God here and seeing what God is doing here. Hallelujah, praise the Lord. Yeah, fatalo faso mai fasengainga ole Polokalame Misionare ia ile o mawaina le ata ile me boyata pa olo ingoa o ese
sasa whaiu. Moli mawina fo ile taunu umai tu sa fo ile fafsilia la suma pasta. O se la ngona o tia sa o mai lava male manatu e fape ia farika. Awa o sa ye tape nanga masa ilinga fo ilinga luenga lianga pa ia. Ai sa toi natu la ba ile tu e fisoso ani mai. Ai na o taunu o ia farika. O se atu no fo e se lava fo ia na ia fo linga. Na mai mo ina lava ile malai ba le na o taunu pa solo mai se ia ngai mai fo ile maota male lawa o le sunga fa fe ngaila amata nga luenga mua o se mea na mahau fo ile loto ile iba ai ile tupu se mea fa pe mua na ba ai ai mata ona pe ona sa no ile tele ole au so fo i mai a ole opula vale o le ban fa no ina o tele le saito ai wai titi la fa nga luenga au le taimi mua na o ba ai e tele tau sabali solo isuena ni nganga i tala e o me tonu la vale o sabali mai tamata ile me ale titu ai wana o li liwa pasanga li tamata o le sime a mata mo fie na moli mawina o le fai mo fie o le approaching o tamata e esele respect o tamata Afrika ai ole nganga fafta ile tua na ia take na ina fo nei le nei atu nuu ma nei tangata e ngā lulu e ai. E pei lava lao na moli mawina ma tala atu. Ma tua i mana o mia lau whainga luenga. E o fo ila mātou tua se pulu na o mai. E le tai o na lava le ewia e tasi. Pena o le lima ni vaenga po o ni nuu wa mātou asia. Ai le tai o na lava. O le moli mau. Whatu sai New Zealand. Sa ngā lulu e mau e tālai. Se ewia atoa. Ata si se tangata wharaina o le vi inga i le atua au i nei, and more than hundreds and hundreds of people, they accept Jesus in their heart for one day or just for 1 hour we spend. O le vi inga ngā malwhaftai, e batua i pea le langona o whaalongolongo ma whaafonga le lalolani. Ua mana o mia la pani tangata. Praise the Lord. Ai mana mia na pala whainga luenga fisosoani o lesi mea na mai tawina whaftai le sunga le awana ia Matthew 1:42 ai mai se sunga Missionaries ua te le sona ua mata ua o awina o tupu whaile na ngona o le toi fia fo ia tu New Zealand e marwhalo lava mana ia te o le ngoa le vau te loto a pelu 5 suiva tau sanga o matau duta o te fuasa wa ai o e ui ai lo matua ia e le tawhatapla ina le talai o se tei mo whaneu tau nu mai ai au lau observinga le tau nu mai o lo iai le unity tono e uso i nei ua mātou wa o se mea nganga mo mātou mea mātou whono ua mātou tu whatasi tono le unity e vi le atua le tai ao le po mātou whainga ruenga e pisi whasolo ato mātou te le wa mato mai ya ile afiafi ai ia le li o se reality le o tupu tonu i nei o le mele ta o nga lue ma le whaatino ino le tala inga i nei tangata i lau fo ima ai i le mato tala inga e iai le tupu whaatupu le atua le alofa tonu i ai e malingi fo ilo mata e ai me use tele le manao mia o lo iai le needs i ai da kou le spiritually and physically te tono me lo nofo ai homeless ta lofa ele ni fale no nofo ai mana o mia ni fale le shelters ai fa now no nofo lalo palpala ta lofa le lofa ai tupu ia i mato ele lava pe na sau no au na le tu la finga wena ele lava le finga wena ai o matua tele ata na te mana o bia so swan ole mato ai e mana o mia e mala awa tuai le o Kelston o Semau o mai e tu to soifua i le mission ina ia tala i atu tala lei ma lo ufa alo lava soifua alo afta vi ia le a mole mate ia pa solo i mane tato a uso le na malanga atu a uso mana wa sauno atu ma fa lalu o suo me pega wa tai tele la va fo ile
Yusoma to Fafine Mishona Fan now Missionary Piona Malanga Mamawatu in New Zealand, Leo to Fatas. Falong for Imale to Toa, Misse Foyole, Falong watu in Molimau or Saunoanga, le Maloa, vi Ialeri. I o se pesili le pia tu inatu o se pesili le pia tu inatu moida okay mai o to ina la to sau da Matthew el pesili le pia pesili atu wa te tonu okay lah ya okay mama loa le na pesili ya vi ialeri ya o ngaluenga maltato Polokalame ya e manatu a foi o na e tam faia le talinga fai lai fa la vela foi na ya woni manino foi pa ponga le tapwa ai na fisile to pa mo mole mateo le au missionary pole au malanga le sa malanga atu le wa o to sa no foi le ngalu le ngango le tua ya Matthew. Matthew, langona mai. Tape umato telefoni fa mole. Turn off all your phones, please. Tape umato telefoni langa nae angai pick up my el mic here telefoni. Turn off to telefoni fa mole. Iere nala okay ya vi iere malo la ya malo foi don sa matango pia palung long watu i mori mau mas po sa no nga matango pia le au malanga foi pe ona afia tu matalatu au ana o se pesili ya foi le ya ila to ya le pe ona sa no mai e famunianga ai mese foi le tau watu e se foi le environment e se polisi se manga e se foi le tu langa i le lato foi mai tau le foi e sauno mai le tele le saito e fia sele pangale e to i titi le au fai ngā nuenga ana o se pesili o leisi me tele na fai nei tatou e mautinoa e ieilu i tau foi le so se ngā nuenga ieilu i tau ai moro tau tau watu i nā malau tau sanga inga fo i mai la tau i a mese tatia ia Matthew mole so ngat pantua malau missionary ai mo tangata Afrika lava ia native people or the people of the land of Africa o ani luita what are the challenges wolele o lea e to te mai tawina i te mi to te tala no ai wai mauti noa e lo tangata umai receptive. But some of them, so what are some challenges that you're facing when you're witnessing to the people? O tangata o nei tangata tau le leile la tō wala kumina
pasero ai ai peio resident tau sa sa mai ma tau Facebook o me tau o tangata ia na tu sa o pele ngana se tulong la o e matua fa inga la va tulanga o le lima tanga vale o le te uma vo na ma tau le mele o le telefoni o le auto ia bra ku pe me fa pena e pe e mo mata te me o ste i e era te me fa sto alu po le tuo lai fa pe o lai a te mata wi mai o le te o kilo so po fiel mele ia ya tu pe ia po se vai ia po telefoni fo ia o le tu la ma fo lele te mi mo la vai ma tu ke i lunga la wala e ia tamata fo lele la tu ke pre vinga me ia ma fai ona a te ia tamata fo lele ia to fai ia e te ato ia ma to fai fa le ngai na ma to tonu mai ma to fa lo mo tele tamata na mali i lunga la wala ia o fo la Sis man. Au le sele. Ya o mute le kala. Awa na ole le longa atu fa mole. Ya kawa ye, kawa. no la vai que fu te luma e mata e ye no te ia ai o le sina tu la ma foi le awa e o la vai i tamata ia ha me tono lu e le mata e fa lo ia te mata ia fu me mai faina la to poesia ia ma le te no io o lu tama e le mata o le tu o le liba tama ban ia ai dai fo ia la to la bona ai e le fina ta le ia le no fa ma to bo ia sa fai na mato e ka o enzo o ina e o i lava ia tangata me uni se tu lo e fa pe a ele fa o na ina tangata ala en subu sana ese o se meta la pa o se me fa pena fa no fia la no ia a te pina tangata i ma tamo fa i su tangata o ese tu pe o se me fa pena pa se me fa si Ya, malo. Ile tulanga na le peona e sau no e la sunga sau tonga. E mantuala o le woto fa sanga ine le woto sila tu to inga winga fa pe. O le facility le la. O le ala se awala po ile e mafaina na fa soa mai se awala o anga le leia to ile anga pa ia ya te uto e mafai ia no to approachinga ina ia ele ngata wale tu te tama fai penetrate le upole atu yo lato roto but on the opposite side o le ese me le anga i mai ye fia mo se me anga a le tu te tama fai atu le upole atu ma le tala le ina ia pana win. So what sort of ways that you're using to approach those sort of things, sort of situations? Thank you, Pastor, for the questions. Ole approach le na mato mai to wina. Fa stangi mo to le tu le so Pastor Betty ma so missionary. Ole approach fai mo fear e pole ala vale le fenga ta le lo to ta ma fa mo mori. O ta ta e che avero il falawa le te ave ile fo ile office ta to me ai fa a supo ma tulanga ia uma va pena e fa e foi e pone na persona che avero ia male e te le fai atu e su atam so a tera o tamate i pe ana fa pena o le mau se me o le año se tupi o le motivo o le mata nei me no foi tan e se le con ana no o le ala vai tan vai a cosa moi motivo. This is the real reality. This is the real one. Very important people. That's why people they like it. O mai tu la fa pena. Ahora approach la o mato o pune es un malava mato tala ina. Eta tau la mato wo mame ai. O le me ai na pito sili la va ona matatia fiete le ile ia tamate nei. O le falao o supu. Me fai mo fi te vai a mo por falao pe na mo le tau ia tato. Ia era todo to na ia nei no Facebook. O le mate o te ia la o kabiti. Ia e tela ia então falou o tele ela vai falar o telefone vai falar ela vai falar mas o que faz só aí o agora não pode falar não te fala ainda só se sai linda lá
ia iai la var me ai sai mo fi ko ina ba ne ta ane mata na le ma fi ta preina ia e mata la barava ia o kofe le fati ia o ma pena e so ia ave fu ne fala e ta lia pre roto fa ta le ta mata o na fa mo fi ne le ko le tua na saura ma la bona na pi na sawe e ta ma ko ana o tu le ia te manuia o tino a watu no ma ko le tua ia e fo le fali o ma to tani masusu o le mana la te me ta Ia. Malo after ole tulanga foi le wale o to balanga tu o to tino nei ngalwenga. Ole se la ngona foi le wai pe fai ngo fi tempo pu but in a long run pe fika foi le mil taimi. Ole mele te ma foi le ai pe mate foi le ole ani tu nga umele piliota e lau tau tino le whainga tālanga luenga, e mawhai inga last missionary in the mission field. Because the thing whai le tino e le ruma nai. Pole ale umi e mawhai ai on the last missionary and watu e nofo e ngā situation ngā. E wai le whainga o pia leo langa ina, ai pe ole langona whai le le winga lau siri, whai le so langona, ole se ono umi e mawhai ai ona e ngaluena. Te lau mo leo noa. No wa tato nunga le umi mawhaina tato Pele Missionare le na amasai ne tato Paulo i Superiso le amata mai tono tato aina. That's where everything starts. Le mawhaina tato mai pape tau. Le leo mai tomo pai tau di bel. But the question is, we don't just wait until we get here. It has to be happening in our own backyards. Therefore, na masani bola na pepe me a ita mati ke tu somo na ala. It's not just a ministry, it's a lifestyle. Tato va ai foi ia Yesu ele te la tenele to tonu le man. I tell la termina na he exposed himself where he was needed. I believe one of the biggest impact of Tato missionary. We have to respect the culture and you sort of draw people in your matola. I have to volunteer feel in Tamata. People Tato to do our Palani what Tato Nana. So there's breakthrough everywhere, but there's a belonging that people are after. And for us, we need to experience this by our actions and the way we live our Christianity. O le lāwhai whainga e nofoi le long-term mission te nofoi Afrika. O le lalona lea se le apostolo maunu. O mai nau wāle i utaia. Sa peo se i utaia. Ina wa sama sao peo se kolonga. Sa ina o sao peo se tula fono. Longo winga ae mana o te sao e te nofoi le to inga umi e te nofoi. O le mawhaina e ola ina le nofoanga lea i aso whaiso. Lolo winga a aina Afrika i wharawa, ona i wharawa. A aina Afrika i le a aina Afrika i le mori por apa, tawa e agata. Ai awana i whaia mele ke sau ke ai asurimi mai o, e fufua ke sau ke ai asurimi mai. So you live in a place, understanding the culture, and live the place where you live. Nela rea, mantua pe a tatu mata i marwenga whamisionare po, e tai tonu tau sanga, tai whana tau sanga, o na ngāo le siti wesi tau tangata. E te oa pui lafa mai Yesu, o mai, na o sau, i na whakalaufene i o tōpouare o mamaua, an sau Yesu ere i anu mo tangata, malo robo tangata maua, an hani bende mo tangata partiba, ai mana ola ni wa templo wisi. So this is the kind of believing again, no for the wama, but tell them. Yeah, malo. Vinya leri. Leo, ol me vole leo te fia tulia tua, le wai o toinga langona na o to mawaina te minei. Langona vole le, this is what you call a cultural shock. So you've never been exposed to such situation. All of a sudden, vole leo
you're arriving into the real missionary life, which you have never experienced before. Well, meleta to ye nei pe le o ka ke le ba ai mo molto nga mativa na ye na pe to lo winga la tala vodele ole nga la se ma fai nga la se missionary ile ko nga situation nga ye ka nga wa ile fai mo fi vodele. I think it's okay vodele for a short term, but to ko kilo vodele ile long term, 2, 3, 4, 5 years, or even your lifetime. Poilele ngalu le tono ngalu fa missionary ya ai mana ya fa le mesili ngabo ko expose ya ile fo ile tu langa ngalu fa missionary. I looking forward poilele and going forward from where we are now. Ola se me wo to tilo e ono mo fai ona tato fatino ina mole anga ilu mo ngalu fa missionary mai temile nei. Ese mai tato watu awani mea o tau vava ai e ono mawhai o na whatino i nā ele ngā ruenga i nā. Ia, whai lau mo le awanoa. Le ase mea mawhai o na tato whatino i nā ese mai le taimile o matua iai nei. O la utari iai. O le mana o bia lava le tatalo. O le tatalo mo nai missionare lo iai tono le fio. Ai le ngata idea o le tūlea tau se leni. O a matua mana o mia lava le tū se leni I nei. Sponsors, any support o lava o mia ai. E TV o na mana o mia I nei. E taimi mana o mia koe le tupe. I mea matua te malanga ai. E whai ei ia ka awa onga po ngā renga pa missionare I tua. Like outreach. E mana o mia koe se ta avale te le awa te mawhai ngā malanga tuai o sunga I missionary. O se mana o ngā siri lea o lo papeona mana o mia I nei. I la via la tangata a whai o tato tala loa mata ta o lea lofa o lea tua. E ta tau koe ona tato whaatino lea lofa o lea tua. Sofa Yesu, amen. Le asa fa mole la sa to ru itau. La sa to ru itau I tangata ye fa fonga to wae pe o le winga la vol por kalame nei. O le racing o le awareness fo le tangata ina ia lato malama I le taua te le ngalo fa missionary. Ona la o to sua tina. O la visiri fa mole o la sa to ru I ia ina to o lo fa fonga tu ia to sa noanga. Ina ia tau fai o le mea leo te tino awia. A whai tātou te tutu whatasi. E leo ngi ngongi loku mani me whapena. A o le tātou tutu whatasi ngā leong whamissionare. O le asa o hui I po I lau whafonga e. O o lo mata atu le au tau saunoanga o lo whai mai whamolmon. Basta whaftai te reo e fisilita ua na mawhoi rea te matou te mini nei. O le matou mai lea I a lea sua susuna e Pastor Veta. Ia le foi eu mai matou mai le Call for Grace. Ia mai aluso I Missionary Worship Center Worldwide. Mai o tataro le sa tatu fai te lo teni mai o te mini o le lava tatu te taloa. O le tutu fa tase le tino ke viso. Not a denomination, but the body of Christ to build the kingdom of God. So atatu mai le fatase o lina talo. Le o matou o ma. So far tu fatase matou o ma le o auso ini. Ia ele la mono le o fa fo ma le to tele la to Assemblies of God o le Pentecostal for gospel Pentecostal ia mais you name it a lot of our churches I le tino ke viso a fa peta tu te bawa ina la mono letas lo mina la pete le marana mai a le wa mato mo watu le ni le to la no ngi ai Sofia io era mano le tu ai le na tu ai oh, ya lo voy a lo se siente no la como la visión. No. Please, I malama me ta ure the principle of the kingdom. E te lema na tua ure lotu leo ai ora e fia ilo. Ora e papema. Ora o se leni. Ora a saila o pusa me ai. Ora o aberta vale. Ora iso vale mo. Ora ta vale no se ni o marto was mato. Ai o leva pa pa fo ile meo le upa so te mine te faso so eta le te te ona
Polokalame Misionare tele le pai so no winga na sa mole la sa fonga mai ia o matou leo le ai mo ke viso na ta o si mo se lo al dino ke viso por ai mo le ai fa fonga mai o e mana o mia so swan tataro ama pong ia mala fo i to tomo atu nune e fa atin mo i mele mana tu ai su ma ngona le fa tu le tu awana pawa lo me pa le fa tu le tu o le tangata le lo e fa fa tu le mata tangata le ya o tangata foi ma faina awa le tangata le fi tanga ai fa ma mi le fo lo winga ai fa fo mai please e mana o mia su mai passa verso missionary le la so swani fo ele mana o missionary nei o no se tu pe tansi ina to le o le fatu o ngani o tangata le lo le fa le wo pa so atu ona o le approach le fa ye fa aso uma fa su po aso uma pipi fala aso uma o si mai me ai se ma te ona mato ai de na va tu e tau se tu lo iru fa sa mo e tau wo au ma ya ai o le la bona na de tu termina su va fa yanga pa tai Malo saunonga mole saunonga mata pie ia me se fu ise mana onga e olo o fa pe na tu sa o po ia fo imal malu o e ngata ile au fa nga le ke siano o mai mo fa fonga tatu Polokalame nefia ai o le fesili le te fia fesili ai a foi le a part mai le tulanga on the physical side a o le tūlanga lea whaaleanganga. Wa leo tatu titiro atu nei i le te leo le awhianga ma le mana onga o loo soifua whaaleanganga o nei tangata. La tu te mana umia le atua, la e mana umia le au mai o la tau ina ia tapua i maifo ma au auna i le atua ma ave o la tau o langa i leri. O le aste tau sila whaaleanganga po i le is a spirit that tu sape tasia se spirit oilele o highlight tu ele nganga pa yo le tua e matua mana mia le matua go against that away behind all those things le tupu i tangata we believe that there is a spiritual realm o la yele si o manga fale nganga o lo ngalu lue ma yai sa tandi malona malo e la laina afia tangata nei fu tu nga winga manitu nga so ponga so o le ase se spirit e o lo hai o e pe o mawalunga le highlightinga tu ngai le nganga pa yo le tua o no tau o lo sidi awa pe no to sa no e mana miel tatalo but o le simele wa o ina itato e mana miel specific o tatalo ina ia mawhainga o take le tatalo i le spirit leo o matua whaalabe labi i soifu o tangata ia tau te ngā rurua ngai. Whastai tele lava mo le whasisi o na whastai lava pasta maa ngai a whasisi. I lau i le lata marela mo le loa i asao this is the spirit of le makua ko against i atu lungi. O i lau an mawhino mata ai pasta i le matu maina wapa mai le Polokalame. Ai whasino mai le sunga torina ia Sam ia train. O i le train ia le sewa i lau wala. Train. Wa i kaseki ako e tangata i train. O le pasi wa i train. So ana o i mara e te sila fia. Mau wala ole whalanganga karepe mea para ka oi. Wa mawa ya. Ia ole afu i ole nganga ni le mana o pia le matua tatak o i lai mo le tua. O nema mua na o mata whana le anua. Mara whamanga ia le whamanga i le kamokana. O pinale pe o te vai e pi e whapena i le o maliwa i e su matatu maua whaotanga. But we can see still the curse is still. Ile atu luo nei. O lo iai whamanga ia. O lo iai le nganga property. O le singa nganga mawate le i te mili. O le nganga matipa. Tua i matipa tamata. Yeah, you can tell I mata fale no fuai kama I pa apa e na rofa ka te lunga papa ele folara to fale o le me tia e fa ku pula ia the population of tamata ai le a fale no fuai matua
ia le ngata ngai makautia le nganga o le witchcraft le nganga whakauai e makautia le witchcraft ni ia e mau ia to ina te ngā la mona whapea ia le te ngā spirit ia le o tātou loma o ina tuspa ia tasin nei nganga i matua i ino i le tua le ana tupu le teino sau ia le ngata whangā o confusion e makua i confuse sa tamata o si tamata e lea mai loto e mai matua i e ona o mea sa a fia ila tau mai bloodline mai le generation o lea wangala e o te mine e tau noa flava ia Yesu e te loa ko tau tanunga e marose nula tau tanunga lako ancestors Loro ringa atau noa e tau o le tau whai e kwei le hamana pia tau mara tau tupu wama so o ngangala ngangala o mira ka blek te mine o lea ngangala matima lea ngangala whakataua itu ia o lea ngangala ngawoi ia o lea ngangala whakamoluma ia mara ngangala lea ia o le confusion ia mara ngangala whakataua ole mafua angao. And one more spirit that I've noticed as a youth, the spirit that I've noticed that we really need to break is the deaf and dumb spirit. So many people are willing, but there are so many other people who mock and laugh at us, and they willingly sometimes encourage other people to just come for the food. And I think if we break that spirit of deaf and dumb, we can open, I know the Holy Spirit will work on the eyes and the ears of the people who are watching from afar. But yeah, that's my little, thank you for the opportunity. Yeah, ole fia tu li loa tua le mele na le no officially. Ona le pea atonu le to te tuli mata ia lava mato murmurta ia le telo Polokalame pe na mafaso atu ai fo imalisunga ya Pastor Sepiliano. Ai mai se ole au mainga ole malo le atu. Ina ia activate le mana ole malo le atu le ile si o manga le so i fua matato wolai. I believe whawhetai le atua ona ole ngaluenga matangofie, male ngaluenga mai ai aolo whita i tunga iai ia sunga i whawhengainga ai tēnā ne fo ile mamalo tato au so missionary. Ai pio tasi le mea au ona tato matua malamalamba. Ina ia tato pull down ninga spirits ese. O lo ilunga e area ia tato te ngalue because when we conquer the spiritual realm, that will be easy for us to conquer the ground. Pio le ala na le no psiat. Ai fa tai bi ia le because taua ia po ia lo te palongolongo atu spirits ia bis po sound nga pio sound mai e atangi ai le meta o le discerning o lo ia te to sunga i missionary. E to te mala mai I le vaenga because e le fa pe fo le na na tatu wo tala I matatu e tu pala. But we need to pull down all those strongholds. I wherever o le fa yele nga wenga fa missionary. Ai vi ia le to fo lo pulo ia to. I lo to what to u to ainga e le fa ngofi. What a sacrifice. Ia pe fo na matala noa amatanga o tatu Polokalame. O Yesu le ulu missionary na fiuma le lava fo wo to muri tai fa tino langa o le mele fina ngalo lo tatu wotu ina ia tatu wo fa inu mala mso bi ia le ri malo alo aftai ya ole atong fai fa nga penis fu minute le tatu tala tano noai tatu ai nga missionary o le tau tele o tatu matafa yo ile amen fo le our obligation to use all the means for the conversion of the heathens. Le taua la le lo kako matafa yoile fai faunga mai as o se awala. E mafai ai ona le liu mai tangata ele o ni lotu tangata le fauna ina ile atua. Ya Yesu Keriso. Ole taua foi le ole tato ole Great Commission ya malfato nunga sidi Yesu le na me tato e o ai. Ole winga la pamtalanga le tato ainga missionary. Ke loa ole cost le e to tongi e so se missionary. Ma o te tali tono foi. To te le au tangata ele o pe o nga o loku wa me e kau ke mafo fau iai. Amen.
wa leo te tilo le history. Masalo na le late 1900s ngai le sio le tangata o ngalo fa missionary. Alua e o matemine dato inga missionary. E o matemine ko kiki ale ingi missionale o. Te le lola po o manatua e tangata le taua tele le kako application le dato ngaluenga matafa yoi so se kelisiano. To get involved in mission, maybe directly or indirectly. Lowinga la pa matalanga directly o kanga po ieo indirectly e mafai onga sponsor e mafai onga kakalo welele lowinga la matalanga. If everybody is involved in one way or another in mission, I think we'll be doing a great work. Some will go, some will pray, some will donate financially. I pero winga ngalo fam talanga po ilele o te whawhitai ele atua wa leo o te whalongolongo atu nei o tau laisi tangata we will be relying on to spread the message of getting people involved in mission and sending missionaries into the field wa leo whalongolongo atu nei makua imanga o miyangi missionale ole ango tangata ye ele ai masese o mafau ele mele te lo ala te le tangata e mafai o no ole fala velave ele o to tele tangata o la to fata o ina tele le ta ole aluenga le fa missionary awa ole me monia penso no sunga ya pose ba o yesu tele urwa missionary na fio mai le lolo langi he left heaven and came down here on earth. And so when he went back to heaven, he said, he gave the mandate to us. And when I say the mandate, it means there is no option for us. Anybody who is born again of the Spirit and of Jesus Christ is mandatable to go and get involved in mission. We are all being made mandatory to go. I will be relying on to spread the message and inspire people to get involved. Awale me monia o lewo te falo longa lo winga mga mia ele la loi por se lau po le lu se lau missionary ono fai na atu pe pe o lau sida le na tolonga lo sunga te tai o lo winga la ele ngatai I tato mele lo winga o te tau na tato te tilo ile si lots te tau na toyo se te mila tamai amen ya mai o te fafitai la vai le sunga I fafinga ya kupa o lota loto lea ele langa ole ethos pole langona fo ile ole ngalu fa missionary ale LMS fa forma ole la ko theme there. Not to take religion or not to take denominations, but to take the gospel. Amen. So for you know, this is the most amazing example of what can happen tomorrow. But it's open to anybody who is involved. And so the mission is not a worship center mission. It is the mandate that the Lord Jesus gave us. So ele te tau na vese ngose lotu. Ai ole suapo Yesu Keriso ngaro va missionary. I'm grateful and I'm so thankful ya sungal favenga ya Pastor Kupa ya malona loto fo I watu ya ile le ngaro va missionary ya mo oto e momoli ya tu loto fa ftai. Ona o te iloa. Ele I whai mo fia lau tō watu I tupe ya maluto taimi wa tō malanga tuai. A wa ulo tō loto. Wa ulo fole loto tō whaise au. Me wala lea o te momoli atuai alea nganga whaafitai ya tō tō I sunga I taitai o tato o malanga atu. Ya me siri whaafitai o tato a mata se mea manai a mole numanai. Mai o te whapea tu foi o te mai le loto whaafitai lau tō contribution ngā luenga wha missionare ia o le tatou ngā luenga whai whatas
Ele se ngaluenga se worship center o ngaluenga ye tu. Amen. Ya mai o tilo tu foi. Ele amatanga nei o se mea mana ia no manai. Ia e whaftai tele lava. Manatu lava e no na pia maua o tau pone nei o le mele wa mai ai. Ia ae whamole mole tato. O ia nisi meo yo tau loto e tau no tau share mai. A whafonga foi le tato au whafonga ni nei po. E ai manisi mea e la vea tu I ma pesili na. A whamole mole whasoa mai. Mole 10 minute le whamole mole. I wanted to answer your question about how we could improve mission. And from my point of view, as someone who serves in the media ministry, I think it's very important if our pastors and our leaders extend their support into the media ministry for the South African mission team. We really need to improve and paint the picture of what it looks like in South Africa better. We need to improve the devices. We need to tell the world that there's so many ways we can show what's happening in South Africa. And my heart and what's been revealed here is that so many young people need to come see what's happening here. And we all hold devices. We can show the world how much South Africa needs people, needs missionaries. So to all the leaders and to all the pastors who may be watching this, please extend your love and your pockets into the media ministries of missionary work. Thank you. I just want to share an encouragement for all the things I've seen preparing for this mission, coming here, is that people need salvation. They need Jesus. You know, if you've already accepted Jesus as your Lord and Savior, it's mandatory for you to go share Jesus with others. You know, there's so many things in the world that are happening. There's poverty, people suffer from depression, people need Jesus. You know, when we come to South Africa, the team showed us that you don't show pity to these people. The only thing you show is love, and it's God's love. You know, the unconditional agape love. Because pity comes out of comparison, and sometimes comparison is the thief of joy. So you want to show love, and what we can do to improve is just start from our homes, start from our families. You know, I've read that I want to share it to my friends who haven't seen Jesus or who don't know him. And that's my encouragement for those out there, any Christians. Because what we're making is not Christians. Pastor Freedom preached it yesterday. We're making disciples who are followers of Christ. And that's our job. As a child of God, that's what I ask, if you could bless someone with Jesus. God bless you. Amen. O se avea yo se tina e avea mo missionare na mona ile la mona fafta ile tua ona leo ngalo sabe avea o mo missionare ele se alofa afa ye te alofa I laufa nau le ma fo fo le alofa le tua fa so ba o le ala vale fa na ta ona o winga o tangata o wa ile la to na va na no mo la zo wa ma sani Paya yati oile alofa le atua I te alofa I le stangata. Ma e alofa I le atu no le wa mai o ia te tana ia ma e fai lon tana le ia supervision. You better come next time. In the name of Jesus. Amen. Yeah, after whatever no, I want to for so mana esse o manatula. O mato wa ai I me fa Te peo speaker me whaonga. E te tau o whaalautili. Whaatili. I te tonu a nenu whanga na uso mo whawhere. I te tau o te le speaker e lau te a e so a koa I anso I mo hopeless. E wha me whea lau o tala le lesi tu o le tudu pe ale le dei me whaino le speaker ne se lau kerema and whasoa le website the whole Tau na whapena, nei whale lea mea na, equipment. Re ngaka equipment whale nganga o le whatino, physical e whainga, ma whale lea ngā rue ngai whalau toa le laro lana. Matou mai e tasi stama I small share. E kore ki ai a mea e kauke lese power, to generate e yeni power ka ia a speaker ma mic, Ape nama speaker whai ngā lau no ai e lea lava. That's not enough.
That's why we request to let all people of Christian in the world to donate the money and supply everything that we need. And also this house, we need to extend the house here for all the missionaries who apply here and come here, especially and the youth. Kita sanga I le whana witi le youth. Ola tō lumana I le ngā venga le tua. Ina I apply mau mai, matu mai la tō ola e ofo ina e tau tua malo le tua ino. Swafa Yesu, amen. Being Christian does not mean you just preach the gospel at home. You get out and outreach and share the gospel with those who do need it. Coming to this mission has been a big opportunity. It's been an eye-opener as well. For those who are willing to give and share their love with our missionaries here in South Africa, seeing that transport is by one car and many Ubers that they try to catch. For those who are willing to give and love our missionaries here, please do extend your love outwards to them. They do need your support that they do need and your prayers. Shall be so one thing that I know that is needed here is compassion. There's a lot of things that you see here that you don't see in New Zealand. There's a lot of things that you smell here that you do not, but one thing, if you don't have compassion, if you don't have love for people, like our family has said today, there's a lot of things that the missionaries need here. One thing I have to exaggerate is that there's a missionary family here that have young kids, and my heart pulls out for them being a mother as well, because their kids are young. But I thank God for their hearts to serve God. Yes, like everybody has said, there's cars that are needed. It's not close. Everywhere we go here is Samavali. Taxi or but please, if you can support or plant a seed, plant it here where we've seen if there's a big need here. You swap it so amen. Olo uia lui hoi mo ya solo papel na papunga maele ngasa tiplang salvo ole mesa rua la saimi mala no kai olo pela mona mai ko e palolo mai ko ele ne Polokalame kai wa tuele tua se melo lotu tuele tuelo lotu na venga pa Missionary ia pai loa tia te o awana mai no la saimi ele etelo tau tau ele se tete nga vale le to imele te sa right ya lava lo iloa ma lava lo ta pena e te sa wai pe on sa wale le paltua ya dia e lava le lo on sai e ai manoni ole ngana tu sa e le manoni ya lava ya te oi ko le lo tu alofa ya tamia tu le alofa le tua. Let's say au nai I nai tangata lo pia noa so soan ia the stuff for Yesu amen. This lovely morning and evening over in New Zealand. I want to mention the spirit of religion we need to kill and bring up the spirit of resurrection, because that's why we're living today in this world, living free, because we don't deserve this gift. And if we can see that Jesus paid a price, then we know there's a purpose for us. On the side of, I take my hat up to Pastor Nevi, the spiritual side of things, in the book of Ephesians, it says that we're not fighting against the flesh. And ever since we've come here, everything is all in prayer.
decreasing ourselves and increasing with God. And how can we do that? Our preparation has to be given before the Holy Spirit to lead us in all direction, empowering us to fight against these spiritual warfare that we're going, that we're heading off to. And it's just great to see. I think it all comes down to the way we worship God. Amen. Where is God in our worshiping today? And I think we've seen that today. And we're humbled. We're going to come back with a standard far more greater. To take away the ignorance of our Western world and to see what it takes in order for us to sustain this lifestyle in missionary. So thank you once again to the guys that are here. I'm just very humble for the opportunity, Pastor Sepi, to be on the show and share my, what I've seen and what I've experienced here in Africa. Thank you very much. Amen. Praise the Lord. Memorial to them, I stayed with some pastor, with the director, mission, Mr. Pastor Paulo, Pastor Matthew, we have the Lord. We are very humbling ourselves for this privilege for us to share and testify what the Lord has done for us here because of His goodness. We are only to God, but the good news for us, we have another opportunity to come back here in Africa. What we're really looking forward for this opportunity. Thank you, Pastor Matthew. These missionaries here are desperate, and it's good so much for these guys. Yang mau rumah sendiri oleh tua, tak lihat tu le sungai Fafenga mau meeting falima, tak mau pian Polokalame Misionare oleh Kalesia, esforço uma Pastor Matthew, mas foi tua missionário, le mau pian marosi falua, agora se aí no missionário. Merci. Rata-rata que se maior tato isso e a vida de tua God bless you all, more abundantly. God bless. Whaftai. Ia, Matthew whai maia sau noanga whaiu, leo wa mai alta mo tato teimi. Ia, na whai a joa lole se tala. Ia, whaftai leo mo le whai manoa o e whapeona mātou ngāru roi whakta toi fo I male au so missionary malanga mai New Zealand, Call of Praise, sunga Pastor Cooper, male kantua e Rowena, male pa iole Kalesia. Ia, o mea whai ele atua, ele whai tangata I o mea manuia. Nai foi whamau lalo pe lumoreli. Te wai le aia se malosi o se tangata na whai ona whai se mea, au moa lava male fsosol mai ole rao pa iole li. O malanga mai foi o nei sunga nei Missionaries I o le foi sunga whawhenga. I o si uso leilo tuto matau leo le asa mawhire sa matongo ai. Ia e whaatau mai le uso leo le generator phone lava. Ia male moa ngau phone lava. Ia mole Kalesia. Ia le tua. Ia le ngata ia. Ia le sosia na whapea o na saa mai o malanga. Ia ele ngata I mea o ngā maita maiti. Ia o le au sa umile kwa skimi ngale whanau le asastane. Ia le sa tau su Ia matatalo ko ia ia le na malanga mai le au malanga nei au mai malanga mana o mai ia ia ile tu so se pa manu yanga lava le malanga mai kwa sila po I ma va ai le me fai ona fai I tangata ia nga I mai maulato doctor ia na fa missionary pe for the tino ia to ia ma le beolo pa pena fa ai na ila to so I fua ele tu ele tu ia le matou lea o matou mafutanga foi pe ai matou o le ona matou mafuta ia le matou nei ia tu lo lava le ngana ia le lava le matou te mau nei ia supu pona ibi ia o le sainingi o le palawa ia le vo sila I natou ia le ai ni defensive vona le matou te ola nei le lava le o whapangui mai le tua ia lava le rita e le tula ia o le toi fotena na whaftai Ita ila tau o whapena ona alofa mai foi. Ia o sunga ia pari I ali la whai e pentelo. Ia whaptai lawa rau sunga pari I mo le sosan mai. Ia se vole sunga pastaweta ne olo mato mafuta ma le mawhatua e tarien. Ia o le Call of All Grace pasta kupa ma le whatua e Rowena. Sunga ta pa alo waa. Ia le tō financiala la titi o ke sene whaptai la lei. Ia o le suma ia nia la lua. Fuli a fua o fia.
And also Brother Dean from Polokalame, sunga Dana Botha. Male sunga Apostle Peter Swartz, my old Apostle. We just wanna, thank you guys for your support, not only your prayers but your support. If I'm on your tail, I'm going to do I wish for you on the Ecclesia, the worship center worldwide, I'm lay for you, Hallelujah worship center, wish for you, I'm lay for say, let me be here, I'm going to do. Wish for you, I'm to lay my people work for me. If I'm going to lay to lay my to for. Para to is from Talanga, Mawalum, Malabar being on the tour. So for you, so Amen. Malo faftai, te lo no tatu temi e molia to lang faftai lo sunga fafenga Mateo se falfatu ya Rachel me se fo sunga ngasolonga fafenga ngasolonga me se pa i tai yo le tatu o malanga missionary malo lava le faiva faftai wa tiro atu amale to amale nga faftai le tua ono o la to contribution e ngaluenga fa missionary moni lava ua talangona ale anga faaftaia ma ufa maunia fa loto le taua tele o le langona le ele senga luenga se worship center o le ngaluenga le atua o lo tato ngalu le fatasiai ma ele me moni lava ele ta o se ngaluenga le worship center o le ngaluenga a Yesu Keriso molia to ya le anga faaftai le sunga va fenga ya Pastor Cooper me se faltu ya Rowena ma pa ia ele ainga tai fai au to ina me se foi la silasi ma ftanga tsa apono ma le kalesia le God of all grace Otahuhu ona o la auto contribution ma la auto ngaluenga o fatino le nei vai temi ole soifanga il tato ngaluenga ina mo le to ile nga fatai ia talo soifua le alofa le tua mo pelo to malosi fa awa ile ngaluenga ia malvala awole tu yo to soifua fa ftai lava mo me lava ia lo fangia le tu fo ile to te liumai ia fa la ala ia wale malanga mai ia tatu to felo inei staimi ia malo lava fa ni tele lava le tu ma se vol sunga ia Pastor Paul Semau ia o ma va se lua le tatu Polokalame ia fa to fa fo ile sunga ia Pastor Fui kupa fui ia malfatua Rowena ia mesele kale sia yo Otahuhu ale God of all grace ia vi le tua ia fo ia le vi inga le tua o ia le vi inga le tua ia tu mau pelo tato fa to va ono Yesu amen. Praise